Lekker om saam te wees vanmôre, amen. Prys die Here, ons doop 'n klompie mense, so wat 'n voorreg. En ek wil net sien, waar is Johan se pa? Hallo oom, lekker om te sien en weer eens baie geluk met jou verjaardag vandag. En ons bid jou 'n oorlopingsjaar toe. 'n Jaar van guns en van seën van die goedheid van die Here. En dit is lekker om oom vanmôre by ons te hê. Kan ons net vir oom weer eens 'n lekker hande klap gee? Wie anders verjaar vanmôre? Is dit al? Dit is die tweede of die derde waar daar so rits mense verjaar, nee. So ons is baie opgewonde oor die klompie mense wat ons doop. And we're very excited about the people getting baptized today. Well. Okay. Goed. So, laas week was Pastor Anthony hier by ons gewees en ons is deel van 'n geloofsgemeenskap in ons dorp in Louis Trichardt. So, eintlik van tyd tot tyd bedien ons so onder mekaar in die gemeentes en laas week was Anthony van die PPK by ons gewees. Johan was nou die dag by Lering Christus, by Pastor Tertius hulle, wat hy bedien het en so jy het ook by die PPK bedien hierdie jaar, nee? Of was dit laas jaar? Het voel of het gister was. And so we do minister across some of our church boundaries and borders. En is deel van ons een wees in ons Christelike geloof en geloofgemeenskap. So dit was hoekom Pastor Anthony was. Ek dink hy het dit nie laas week gesê nie. Hy vergeet partykeer en weet jy as 'n mens maar 'n bietjie op jou senuwees is, dan vergeet jy goed. So also we are preparing for our Pentecost week. Ons maak reg vir Pinksterweek met Hannes Rode. Just a short summary of who maybe Hannes is. Hannes is a revivalist. Hy's eintlik 'n wat is die woord vir revivalist in Afrikaans? Johan. So 'n bek moet heuning kry. Hy's 'n herlewingsprediker. En so wat gebeur is, hy's iemand wat gelowiges kom opstuur. He's someone who stirs up believers to walk in the power of God. So sy seun was 4 jaar oud te word, sy seun deur 'n motor doodgery. En Hannes het hom terug van die dood af gebid. En hy is 'n man wat nogal baie wonderwerke sien, especially in terms of cancer. I speak under correction, but I believe 9 people were healed of cancer in the last month in his ministry that were terminally ill. And so he's a person who really is used of God, wat werklik deur die Here gebruik word in terme van genesing en so aan, en hy gaan jou in my hart kom opstuur, amen. So hy's volgende Sondagoggend hier. He'll be here on Sunday morning. Sunday night he'll be in Polokwane, in our campus in Polokwane. And he'll be there on Sunday night and Monday night. En aan Dinsdag en Woensdag aand gaan hy weer hier wees. So save the date. Ek dink is die 12de, 13de, is dit? Nee? 8ste, 9de, 10de, 11de. 10de, 11de. En dan die 12de is hy in Messina, by ons campus in Messina. En dan die 13de is hy by die jeug. Then there will be an evening with him at the youth. He'll be preaching and ministering to the young people. What an exciting time that will be. Ons is jammer vir die young adults. Hulle kerkbywoning is te swak vir hulle om te hê Sondag nee, ek terg. Ek kan so 'n steekie gee, nee, net so 'n kleintjie. As jy julle Bybel saam met my oopmaak by die boek van Hosea 4 vanmôre, we're going to start in Hosea chapter 4 this morning and read a verse from the book of Hosea. That's one of the prophets in the Old Testament, one of the minor prophets. Een van die kleine profete. Wie kan vir my sê, wat was die verskil tussen die groot en klein profete in die Bybel? Ekskuus? Die lengte van die boeke. Philip, so 'n bek moet nie heuning kry, moet 'n sweet kry of 'n chocolate. So 'n beursie kort R100. So Hosea was een van die kleine profete omdat hy net 'n kleiner boek geskryf het. And that was the distinction, the years of their ministry and the writing of their books. Waar is Hosea nou hier in my Bybel? Waar kruip jy nou weg, Hosea? Skiet? Ek weet waar hy is, maar nie waar hy nie. En my vingers vat hom net nie raak nie. Haai.
Ek lees van Hosea 4 en ek lees vanaf vers 6 en is 'n gedeelte wat ek dink vir ons almal belangrik is vanmôre. I really believe it's important for us this morning. It says, "My people are destroyed from a lack of knowledge." A lack of knowledge. Wie van julle weet, wat jy weet is belangrik? How many of you know what you know is really important? And I say, because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of God, I will ignore your children. Dis 'n ernstige vers. This is quite a serious verse in the Bible. It's not somewhere a ligte vers, it's a baie ernstige vers. We are destroyed because of a lack of knowledge. And you know, as believers, as gelowiges, you know, we have been given delegated authority. Ons is gesag gegee in die naam van die Here. En elkeen van ons wat hier sit, toe ons tot bekering gekom het, when we got saved, we received great things from God. Amen. Tipie jou buurman, check hy lewe nog. Vat sy pols. Die worship was Dr. Rolf Lillian. Ek dink jou pa kort CPR. So, you know, are destroyed for a lack of knowledge. And one of the things is we have to know. Een van die dinge is, ek en u moet die woord ondersoek en ons moet die Here dien en hom volg en ons gebedtyd hom indruk om dit wat Jesus vir ons gegee te kan ontvang. Amen. Riandri, is jy dan? Nee, is nie Riandri wat daar langs Simonei sit nie, nee. Nee, die gesig jy lyk amper dieselfde, maar dit is nie. Dionet, ja, skies Dionet. So, kom ons maak gou oor by 1 Korintiërs hoofstuk 2 en ek wil 'n ander versie aan julle lees en ons begin vanaf vers 8 en net gou soortgelyke versie in die Nuwe Testament na kyk en dan gaan ons indruk in ons boodskap vanmôre. Ek wonder of ek daar gaan wees voor Benjamin. Ek dink so 1 Korintiërs 2. Ek's vinniger as die komputer. Vers 8 sê, "None of the rulers of this age understood it, for if they had, as hulle dit verstaan het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. However, as it is written, what no eye has seen, and what no ear has heard, wat geen oog gesien het en geen oor gehoor het nie, wat nog nie in die gedagtes van die mens opgekom het nie, het God voorberei vir die wat hom lief het." Vers 10 sê dan so, hierdie dinge het God aan ons geopenbaar deur sy Gees. Want die Gees van die Here deursoek alle dinge, selfs die dieptes van God. Vers 11. Want wie ken 'n persoon se gedagtes behalwe sy eie gees wat in hom is? Who knows a person's thoughts except their spirit, their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Vers 12. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit that is from God, so that we may understand what God has freely given us. Jy sien, ek en u moet weet wat God aan ons gegee het. Ek en u moet weet sodat ons in dit kan lewe. We need to know what God has given us so that we may fully live in it. And a lack of knowledge causes us to be destroyed. The fact that we do not know causes destruction. It causes an enemy to have success against us. Amen. Nee man, kom aan. As jy so aangaan, gaan ek julle buurman van jou te klap. We need to be awake when it comes to the Word of God. We need to be awake. You know that if you know that Jesus didn't just pay for your sin, that you can one day go to heaven. Jesus het nie net vir jou sonde betaal, dat jy na hemel toe kan gaan nie, but He has called you as a son and a daughter of God. The purpose of the cross was to create in you a child of God, 'n kind van God met 'n erfenis. En 'n hoop, Paulus sê dit so in Efesiërs 1, en hy sê dit, en julle kan dit self gaan lees by die huis, hy sê, vanaf vers, ek dink is 16, wat hy sê, ek bid dat die oë van julle verstand verhelder mag word. I pray that the eyes of your understanding may be enlightened, that you may know. Mag vir ons die versie op, die mense glo my nie.
I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know. Vra jou buurman, wat ken jy? Julle weet, ons is partykeer so besig om te leer vir allerlei nonsens. We're busy looking and reading. Ons is op Facebook besig, want ons vind dit so interessant. Wat doen Pieter vandag? Koos lê op die strand. Hy het 'n bietjie mager geword. Mooi so Koos. That help your boggerol. It helps nothing. We need to know what we have in the Lord Jesus Christ. We need to learn to study. Ek en u met die skrifte begin en ons lewe lees. We need to get the word in us. Amongst a lot of things we have received, is we have received authority. Hello Miriam, good to see you. Hello Peter. Good to see you guys this morning. We need to know. You and I need to know who we are. Ek en u moet ons identiteit in Christus Jesus ken. You know, let me quickly share with you this. Do you know that the prince, or kom ons kyk gou na die Britse royal huis. Hulle 2 seuns, né? Wie is hulle? Harry. Kyk al die vrouens ken dit dadelik. Hulle het al toe hulle dogtertjies was gelê en dink Prins William. Eendag gaan hy dalk my ontmoet. En hy gaan dood verlief raak. En hy gaan my kom haal met 'n silver chariot. Chariots of fire. Yeah. Anyway, the thing is, you know that he worked for his position. Say again. He worked very hard to become a prince. Hy het ure gesweet en gestudeer. No. He was what into it? You were born into the kingdom of an everlasting Father. Of the greatest King. You were born into it. Come on, ja, gee die Here 'n hand, man. When you got born again, you were born into great privilege. And we have to make a switch in our mind. That I'm born into favor. I am born into privilege. I'm born into power. You were born into it when you got born again. Toe jy wedergebore raak, word jy ingebore in God, in Christus Jesus, in die beste koninkryk in die geskiedenis wat ooit sal bestaan. That ever was, that is, and that ever will be. We have a kingdom with greater promises. We have a kingdom that will never pass. You will never lose the love of your Father. And so we need to know. Ek en u moet dit weet. En ons weet partykeer sulke strooi. You know, sometimes I drive with a lot of people. And they talk sometimes a lot. Behalwe Johan. As hy in die kar inklim, maar hy is dan word ek wakker en sê, waar is ons nou? En sê, maar ek het nou al met mense gery wat baie nonsens kan praat. En hulle kan jou feite van allerlei stupid goed vertel. En dink ek, that's the worthless knowledge I've ever heard. Ja. Al die Facebook clips en al die goed. You know, oftentimes our minds are filled with what does not produce anything. We need to start filling our minds with the Word of God. Friends, if you know what God has in store for you, you would live very differently. Your life, your lewe,
sal totaal verskillend wees. Your thinking would be different. Ek sê vir jy, as jy weet dat Christus Jesus reeds alles vir jy voltooi het, and that you can live healed, you can be healed. Amen. It is God's will for you. It's paid for. You can live a supernatural life. So this morning I want to start speaking about authority. And it's a too broad a subject to finish today. But I hope that we can start looking into it ourselves. Julle weet, ons land het wonderlike wette. We don't need more laws in our country against crime. Do you know that? And we've got wonderful people serving in the criminal system in South Africa. But our major problem, ons grootste probleem, is enacting the law. Policing it correctly. And so what we have is, we've got a great system of law. But those who have to apply it, hulle is of te min, of hulle kan dit nie deeglik doen nie. And so what happens is, we've got a lot of crime in our nation, not because there's a lack of laws. But I have a friend who is a magistrate. And I recently spoke with a person and said, you know, by the time a case comes to me, the policing was so poorly done that many of these criminals get away. And it is because they do not know the law. And the reason South Africa is in a crisis is not because of a lack of law. It is applying the law. The reason many Christians are defeated is not because of a lack of the word or Jesus' sacrifice. It is in applying what we have. Because we do not know. In the book of Luke, chapter 10, I'm going to start reading from verse 19. Actually, verse 18. Asseblief, there's a dirke agter. En Jesus het hierdie manne uitgestuur in sy naam en hulle kom terug excuse, wat se versie is ons nou? Dit is 10, nee, vers 18. Hier apply, I saw Satan fall like lightning from heaven. Verse 19 says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Prys die Here. Is julle nie bly daaroor nie? Die slange kan nie oor julle seil nie, julle trap hulle. Ons trap hulle. Prys die Here. And to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Niks sal jou beskadig nie. Vers 20. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So if we read verse 19, I have given you authority over, or to trample on, snakes and scorpions, and to overcome all, om al die mag van die vyand te oorwin. Hoeveel mag van die vyand? How many of you guys have a battle that you're in now? You've got a struggle that you're in. Come on, ek weet almal van julle is. As jy nie is, die pas op, môre kom een. Ja. Overall the power. Hoeveel krag van die vyand? Het die Here jou beperkte krag gegee oor die duiwel? And all his attacks? No, you've got authority over it all. You know, the thing is, oftentimes we do not understand that we need to give resistance to the enemy. We think we're on the defend all the time. Ons besef hier dat ons het 'n swaard van die Gees. Efesiërs sê trek aan die volle wapenrusting aan dat jy kan staan en kan bly. Jy het 'n beld van waarheid. Is ek reg? Skoene van bereidwilligheid. 'n borsharnas van geregtigheid. Is ek reg? 'n skild van geloof. 'n swaard van die Gees wat die woord van God is en 'n helm van verlossing. Nou jy weet wat? Dis 'n aanvalskiet. You're supposed to take territory. Louis Trichardt is supposed to be saved a long time ago.
Because what is here today? 250 people maybe. You are supposed to take the land. Maar ons gryp agter daai skild van asseblief, die duiwel my nie sien nie. Opstaan, Here, bewaar my asseblief nie al die bose. Ekskuus. Ekskuus. Ons moet ophou wegkruip. We need to take up our authority. You have power over the enemy. And if you stand in that faith, nothing can harm you. Amen. I've got a friend who farms. And they had these horrible birds, these haribo stalks. Wie het dit al gesien? Is haribo, nee. Is dit reg? Of is haribo nou daai sweeties? Hy lelike voelman. Hy lyk soos 'n hy lyk soos die ou met die sekel. Wat is sy naam? Marabou. Dankie. Ek wil sê iets is verkeerd. Dankie. Dankie vir jou ry. Marabou, nie Haribo nie. Haribo is so sweet. Oh ja, jy weet hoe baie ek het like. So, hierdie Marabou stalks, en wat hulle nou doen, sodra hulle nou in die lande plant, dan kom al honderde van hierdie voëls. En eintlik eet hulle insekte en goed. Maar die probleem is, hulle krap so in die lande, dan krap hulle die knolle op. So as hulle aardappels of eie plant, dan krap hulle dit op. En nou is dit 'n probleem. En weet jy, in die begin het hulle my weggejaag met verskrikkers en op hulle geskiet en alles. Toe besluit hulle, nee, dit gaan nie werk nie. En hulle het vat hierdie versie. En hulle gaan staan by daai land waar hulle plan, dan lees hulle nou. Sê ons het gesag oor al die werke van die duiwel, amper sê van die Bybel, alle werke van die duiwel. En ons bind nou elke demoniese aanval en gesag, ons bind nou hierdie voëls. Hulle sal nie in hierdie land kom sit nie. Amen. Nou staan die ouens wat saam met hom daar bid en dink, hierdie oom is gek. Sy kop het hom gelos. Gister. Ja. En weet jy, geen van daai voëls het gekom nie. Nie een nie. Nie een het gekom nie. Nie een aardappelmoer was uitgekrap nie. Wie het gesag? Julle moet verstaan, toe Jesus hemel toe gaan, toe gee hy aan iemand dit op hierdie aarde om te heers. Die Here het heerskappy aan iemand gegee. En hy het dit gegee aan elke een van julle. En die werklikheid is, ons los daai seed oop. Niemand het nou gesag, en nou gaan allerhande goed aan. Het julle gesien as pa nie by die huis is nie, word die kinders? Spaar nie by die huis is nie. O maat, dan vertel hulle vir ma, ons sal dit doen. Ons sal dit en dat doen. Nie my kinders, nie my julle kinders. My kinders is engele, hulle doen nooit sulke goed nie. Romeine 5 vers 17 sê hierdie woorde. Kom ons begin by 5 vers 16. Dirk, jy moet vinnig wees op die rekenaar vandag. Jy moet jou barokka drink op Sondag. Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. Kom ons gaan vers 17. For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness, wat gaan hulle doen? Reign. Reign in life. Nou ek weet, hier is ten minste 'n paar mense wat reign. Elke man se vrou reign. Ek terg met julle man. Julle kan 'n bietjie lag daaroor. Julle ken die grappie van die hemel in die 2 rye. Wat ek julle al vertel. In die hemel is daar 2 rye. En die een van die mans wat die hoof van hulle huis was,
en die ander een vir die ander. Het julle vertel? En hier so, in die een staan al die mans en die ander een staan net een. Waar staan, ek sien hoof van my huis, hier staan hy. En die engel wil kyk en sê, wat het gebeur? Hoekom is daar so min hier en hier? Hy gaan na die een man toe en sê, wel, hoe het jy dit reg gekry? Hy sê, ek weet nie, maar my vrou het gesê, ek moet hier staan. Ja, is dit 'n grapie? Ek en jy is geroep om te heers. Vertel vir my, wat heers oor jou? Kom aan, wees, praat die waarheid. Weet jy dat baie van ons is bevange oor môre? Ons leef onder finansiële druk. Ons leef in konflik met ander. Ons leef onder gevangenis van siekte, ellende, armoede, skades. Maar my Bybel sê ons moet heers. You are called to reign. Ek en u is geroep. Gooi vir my die Afrikaans 53 vertaling van hierdie versie. Baie dankie, ek het dit nou nie meer in my kop nie, ek probeer dit altyd memoriseer. Want as ten gevolge van die misdaad van een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Net gou, ek wil net 'n korreksie bring. In die Here Jesus is daar nie man of vrou nie. Daar is geen onderskeiding meer nie. Jou geloof staan. Ons speel hier nog met die identiteite, maar in die Here, you are God's child. Jy is God se kind. En is jy geroep om te heers? Donderdag aand is ek in 'n selgroep in Polokwane. Een van ons selle, ons is nou 5 selle. Wel 4, ons gaan 5 wees die einde van hierdie termyn, en dan behoort ons 9 te wees in die einde van volgende termyn. Polokwane groei rarig en die Here voeg baie mense by. Net miskien gaan daaroor praat. Die rede hoekom ons kampusse hou is 'n profetiese woord wat die Here vir hierdie gemeente gegee het. God told us that He wants us to have a footprint across this province. So we have people coming from all over. Ons het mense wat van Zeneen kom, mense wat van Messina kom, van Vivo en Oldens, mense wat van Waterpoort kom, Polokwane. And so it's our responsibility then to accommodate what God wants. Maar dit beteken nie dat Louis Trichardt nie vir ons belangrik is nie. This congregation is my first priority. Julle. It's a building foundation here that God wants to use to bring a move of His Holy Spirit across this province. And that means we have to embrace all of these areas into form what God wants to do. And He is giving wonderful men and women from all across our province that He has called and anointed, and we partner with them. Daai verhouding is my baie belangrik. Because God's going to bring revival across this nation. And He said He wants to start with us. Then we need to facilitate it, right? And we need to build what Jesus wants to build. Okay, dit is net so 'n sideline, ekskuus, ek het amper 'n bietjie van my gedagtes afgegaan. You see, waar was ek nou gewees, Johan? Ja, nee, daai weet ek, man. O ja, ek wil julle vertel van donderdag aand. So donderdag aand se man, hy is die assistent skoolhoof van 'n skool in Polokwane. En hy het 'n sepsis opgetel 5 maande gelede in sy been. Sy been was 3 keer, een been was 3 keer groter as die ander been. Hy is so dik geswel. Ek dink hy het 16 operasies gehad om daai sepsis weg te kry. Donderdag aand sit hy by die sel en hy sê, luister, ek het gegaan, I went for a scan earlier this week and the wound looks better, but in the scan it showed that the leg under the wound's rotten.
and it's worse. And they need to cut it open again to drain, because it looks like there's a pocket of infection, and it might even be worse, septicemia. En so, ek het saal toe gekom om te vra, het julle vir my bid vanmôre? Want dit gaan nou dis 'n baie seer ding. En ek sit daar, en hier in my binneste, toe hy dit vertel, toe hoor ek net hoe sê die Here, dit is nie reg nie. En ek sê vir hom, glo jy dat ons gesag het oor al die werke van die vyand? En dat siekte 'n manifestasie is van 'n werk van die vyand teen jou. Die Here is die auteur van siektes, nie vriende. Ek wil vir julle sê, ek was siek gewees die laaste paar maande, eintlik die laaste paar jaar, vanaf COVID het ek longsteking gehad, konstant, en ek wil vir julle sê, wat is stryd? But that's not God's will. That's an enemy that we need to fight. That's an enemy that sometimes require, wie van ons sê, ons gaan die eerste battle wen? But we overcome. That means there's a constant conflict until we win the victory in the Lord. Amen? Ja, ons gee nie op na die eerste storie, na die eerste ronde nie. My wêreld, het julle al 'n boxing fight gekyk? Ja. Klaar. Ek is nou moeg. Nee, hy gaan vir 12 rondes, 'n goeie fight gaan vir 12 rondes. Ek haat hierdie 3 ronde stories. Net raak jy excited as die fight verby. Dis soos rugby 10 minute aan 'n kant. Wat 'n stupid story. T20 cricket. My wêreld, man. Ons like dit as hulle die bal baie slaan. Ek weet jy is in hierdie kort goed. Boom, boom, boom. Ek like dit nie. Maar in 'n geval, dis dit en sê, "Well, I really believe it's not God's will for you." And we rebuke Satan. We have authority. Jy het gesag. Dan kom ons kom in ooreenstemming. Let's come into agreement with God's word. That says, by his wounds, deur sy wonde is jy genees. That's the word in the book of 1 Peter. We come in agreement with him. You will not have another operation. You will not go for this. I'm telling you now, and listen friends, although many people get ill and many pass away, I really believe that God's promise is still life. Amen. And we mourn with those who mourn. Yes. But that doesn't change the word of God. Yes. My experience doesn't change the truth. Yeah. Hallo. Kan julle nou mooi daaraan dink, as ek dit sou sê, my ondervinding verander die waarheid. Dit beteken as ek een keer wegkom om 'n stopdraad te skiep, het ek nooit weer nodig om te stop nie. Dink mooi aan daai goed. And so easily we allow experience to dictate our faith. The word of God's the truth. And it never changes. He never changes. So we rebuke the septicemia. Friday afternoon the brother calls me. And so he said to me, "Pastor, I just want to tell you what God did for me. When I woke up this morning, the wound is almost gone. My skin is not black anymore. It's normal." Hy stuur vir my so rits foto's. Hy sê, ek was by die dokter, en hulle het gesê, ons gaan ons nou sny en alles. En toe ek daar kom, en die susters begin prep, toe bel hulle die dokter om gou in te kom kyk. Voor die operasie, en toe kom kyk hy. Toe stuur hy my weer vir 'n scan, daar's geen infeksie in my nie. No infection. En as jy na die scan kyk van Dinsdag, en jy kyk na die scan van vandag, lyk dit of my been 'n ander been is. We serve a miracle working God. But we need to start knowing. And in this coming few weeks, of behalwe nou volgende week, wanneer Hannes Rode is, we are going to start speaking about the authority of the Lord Jesus Christ. That Jesus is Lord of all.
Hy is Here oor alles. Weet jy, Jesus is die Here oor die natuur. Hy het met storms gepraat, het hulle stil geword. Hy het gepraat en vir Petrus gesê, gaan vang 'n vis, en sy bek gaan 'n muntstuk wees, en dit gaan ons belasting betaal. Wie vir julle het 'n belasting uitdaging? Gaan vang 'n vis. Skryf vir SARS, sodra ek 'n vis gevang het, betaal ek julle. Maar dit begin eers einde Augustus. Hier byt visse nie nou nie. Ja. Jy weet, Jesus verander omstandighede. Jesus is die Here oor die dood. Jesus is die Here oor sonde. Jesus is die Here oor lewe. He is the righteousness of God. En as hy die Here van jou lewe is, het ek en jy gesag. He has given us authority. Someone told the other day that some years ago, his mom came to him and said, I'm not going to work anymore. Jesus said he will provide. And so then he said he didn't realize his name is now Jesus. But I want to tell you that Jesus is our provider. He will provide. He will make a way. For your children. You know, many matriculants, every year, elke jaar, wanneer hulle by hierdie plek kom, waar het nou so voor die laaste vakansie kom, voor die rekordeksamen, en dan is er die eindeksamen. From now on, a lot of anxiety comes for the next year. Wie van julle weet dit? As die kind nie stres die ma en pa. Jy kan kyk het aan hulle vingernaels. As hulle bid, dat hulle sê, ja. Nectar. But you know, I want to say something about God. He will make a supernatural way. Amen. Yes. You know, in our congregation, at this stage, and I'm speaking under correction, I don't know of someone looking for a job. Apart from het hy nie die werk gekry? Nee, net hy nie dan. Okay, 1. And you know, for many years, and even with that, it's just a season, and then he will be in a new job. It's been part of the promise of God that our people will find good work and will be blessed by the Lord in it. And you know, we pray that and declare that under the authority that Jesus gave us. His word, sy woord gee ons gesag. Hy het gesê dit sal so wees. En so ons bid dit en ons roep dit tot stand. And we see it happen. En so is dit in elke area van ons lewe. We need to know what we have received. Gooi vir my weer 1 Korintiërs 12:12. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand. Sê gou vir jou buurman, kyk hom aan die gezicht en sê, sodat jy mag verstaan. Sê gou. Wat God vrylik aan jou gegee. That you may understand what God has freely given you. And I pray that this morning is that we will not be destroyed by a lack of knowledge. If you are experiencing destruction at this moment, you don't know what God's word is saying in your situation. Friends, that means you are not standing and reigning with the word of God. And then it means, remember, the fault is never God's. Hello? Because he has provided everything we need for life and godliness. Weet julle wat staan in versie? Candace, where does it written? 2 Peter 1, verse 2 and 3. God has provided everything we need for life and godliness. So the fault is never there.
It is, I don't know it. And if I don't know it, I will never live in it. Because I have no faith for it. Want ek het nie geloof daarvoor nie. And the limitation to our life becomes our faith. The word says in the book of Hebrews chapter 12, 35. In the last days, the just shall live by faith. This is a season of faith. Daarom is wat jy glo so belangrik. As jy nonsens glo, gaan jy dit beleef. As jy die woord van God glo, sal jy beleef wat sy woord vir jou het. God is die outeur van lewe en nie dood nie. He has a hopeful future. That's a promise in the word. Wie van julle sien nie vir jouself 'n goeie... Kom ons is in die kerk, ons kan die waarheid praat. Wie van julle sien probleme voor? You don't see a hopeful future. If that's you, God's word says different for you. It says different for you. And His word gives us authority. This morning I want to quickly pray and then we're going to prepare for the baptism. I know where the time is. Can we stand as we pray today? Kan ons staan asseblief? Father God, we come to you. Ons kom na U toe in die naam van Jesus. And thank you, Lord Jesus, that you have all authority and all power. It's yours. And you have given that to us. And so this morning, God, vanoggend, Here, vra ek U, that you will give us the spirit of wisdom and understanding, that you will give us a spirit of revelation, that the eyes of our heart may be enlightened, dat die oë van ons harte waarlik verlig kan word, that we will know the hope of our calling, the wealth of our inheritance, and your power available, that we will walk in the authority. Ons sal wandel in die gesag wat U ons gegee het en geen strategie van die vyand sal skade aan ons doen nie. And so God, that we need to live in that reality. And we repent where we so easily, Lord, just give up the authority. That we hide and we fear and cower away. But Lord, we will boldly stand on your word and declare, I am who your word says ek is, wie U woord sê ek is. Ek het wat U woord sê ek het, en ek kan doen wat U woord sê ek kan doen. And Lord, this morning, vanoggend vra ek U, openbaar aan ons deur die Gees wat in ons woon, what you have given us. The authority we have to rule in this life, to reign in life, om te heers in hierdie lewe, as your people, that we are not defeated under the enemy. He is under our feet. Hy is onder ons voete. We don't have to cower away, but we can by faith stand and say, Louis Trichardt will be saved, Zanine will be saved, Polokwane will be saved, Viva will be saved, Aldes will be saved, Messina will be saved, our nation will be saved. That we will be the people of God. Ons gaan die volk van die Here wees. And you will be our God. And you will be with us. And over our children, over our spouses, our husbands and wives, over our families, our parents and grandparents, over our homes, we declare, we are the blessed of the Lord. Our God will provide. The Lord is with us. Die Here is met ons. Wie sal ons dan vrees? And even in this day, Lord, health belongs to us. Healing belongs to us. In Jesus' name. Amen en amen. Kan ons ons plek neem. Kom ons gee die Here 'n lekker hand vanmôre.